kan? Banyak mana ibu me ada oh. Nak tahu yang mak stres lo. Paja aku bantu aku. Aku contoh aku ha. Awal lah yuang mayapu mak dulu. Kalau kau dia mak aku bantu kalian. Dia 2 3 sampai 9 anak Nur. Tak tahu Nur. Belanja, kebanyakan belanja dulu hari. Apa kan jual dari subuh pulang loh. Nah, bu mengajo pajau tu hari. 9 lah pajang. Masuk pasar mau bisa pembuat-buat aku. Patah-patahan Mana teh ni mana je? Wah, pajawa, maranga sakit umpun tu ete lah sakit kepala ete wah hai. Ba je. Itu teh apa ai nak pulang-pulang nyedir dah. Tu stres ete sedir. Ko contoh hai pajawa. Aku cik aku pajawa. Wang adiang sa panyawa lu kadang buat menangi. Banyak nak teh. Kau orang. Pas susun 2 setahun. Aduh, kancang tu ya. Ku nang kadang tu nomor 2. Nomor berapa saya ku? Nomor berapa saya? Nomor 2 tekanan ledir. Nama nomor 2 sama kadang tu. Ikut nomor 7 saya. Kau dah nak sini tahu dah. Itulah tekanan ledir. Tu ko awal satu tapanjuin na. Kana-kana tangalaya paja Nur sakit ni Nur. Aku nak kecil mana kini ya. Ikut talay dalam ini yo. Itu deh. Sangan lu aja dia mandi kan dah, api mandi kan. Mandi kan. Wah, ang mandi non, di ang kena. Wah, nomor 7 ang mandian, dia nomor 6 deh. Dia kau nomor 9 dia amak mandian kok. Nomor mana tekan nak dia. Dan tu ya. Wah ang. Kamang. Di tangko yang ni kada bah aku saya dah di lulu yang ni kada bah ni kok. Lagi jangan lelon nampak sawah mak. Puna. Wah ang dia. Babi ni lah ang nan cali. Manga ili mo dia puta jo maite ang wa mo de kay siya tagaya masia ni nang kasudahan ni babi nili. Yo bini kau boleh nak banyak nak teh lah. Yo malah di ulo ete. Apa ete ano candu na nya ngo. Ete natanggup ete lah. Tu kakamanya ngo. Ada taputa. Atu kakamangan do tagang me anya. Enggak. Kalau imbang teh. Imbang. Lai lekang biar lah ikaw mulai imbang. Iya teh. Anak teh si ka ete lekang. Ambil me lekang imbang. Iyo kincuang lai ko inyo kincuang lekang lo. Aku apa tanya tu? Anak babinya yang itu nak ajo ang doro. Iya. Aceh merah. Aco, tapi kalau kamari nak tahu kadang kalau Nur saya pansai saya nak minta garam minta kincuang minta daun saladari ke lekang kena. Nada teh. Nada loh. Siapa mau lah. Ku tu air mama ambil je tanya. Makoi kalau minta ndak tu air lo sakat tunggu lo lah gak buah lihat. Atau tu lai lo gak putih celek lah tu lai nan kuah. Celek nanen. Apo lagi nalo. Waang dia bisu Dan carian lah bini deh. Pak lalu itu. Ang kali bakajo pandai lah iyang kajo nampak deteknya. Bakajo wang tapi takungkang ko dia. Pak, kamu apa jangan mandi tu? Nah, muai mandi lo. Bangun na muai mandi. Dah lah, rasa meh. Lasa. Ayah wang takungkang ko dia. May tapuwa. May pajanin. Tahu eh. Na nomor ba na mo yung mandi? Nomor 5. Capek lah di mana pajanin. Mana tu ya? Na nomor 7 lah mo sa daki. Bakal galuk panjang mo ka. Wah, bangun lagi galuk na mandi ka lo. Ko nomor 10 langgo sok kadaya. Ay ko daki lang sok. Alah, tu belum Iko. nyale. Mandi. Bangun malay mandi. Ko la mandi pigluwa ka le. Ku ti bolong siko, mangan ti bo siko. Kamay may na iya gaang ayo. Mandi yang ni. Kadang ibu lo na mencari ang sudahlah adi ang banyak. Patulah kadi badanang. Kadang ibu sama ade ang lah kadi meng badanang. Bang teh lah, mau enggak teh? Mau enggak? Kamu nya buat teh. Abu lu nyiku. Lu nyato ti ali ku ambil imbane mana ka mau enggak Kamari lang kicengku. Apo ku ga ete li. Abu lah kunyang-kunyangan nan apa ku ndak pulang-pulang yo begini ro.
Ibu may lumabinyi ng kaduo ni na. Taha ko nga ko anak lah ete buwean sambilan. Sambilan. Piti dali. La ilaha illallah ng pangam yo. Piti. Mga saya jang payangan me ko lagi piti. Piti lo aco no ngawak kutang sudah ni pajawa. Sambilan pajawa kuai. 9 kali mau ngawak piti tu pagi buru. Siang 9 kali. Sanjolo 9 kali. Kadang malam pagawak yo kutang mali rumah si piti. Magilah. Lagi te apo te kunalan di ba? Las te panay te se. Mau ipaja 9. Mau gawin nanti. Sampai nanin. Iti maswa. Kulang dasarnya lah. Yu banyak nyayo. Lagi je ledir. Ai, banyak di mana ya? Banyak. Pinang siya silo ang upahan kita mampu we. Pinang siya. Yang ba silo ba? Oh, tanam na nakaguning oh. Banyak lewa ba silo yan. Hindi ah. Kuwe na kabe ko sa kuwe o kabe apa ite ang kete ba si diwewa. Ya lah, ite bala. Tunggu tadi pia ete ikote kajo ete kini wonyo manje upah mambala pinanggang ko kajo ete gini wo. Di mas, gua jangan yang nyong-nyong ni lah. Yo banda kakak mambala pinang kajo ete. Apo adi ang 9. Ako pulang pa ite, mungkin matambah kesudahan ninyo. Tu tagahan na pulang niya ako. 2 sa taon dir, 2 sa taon baale o dir. Amwa uno di inur se. Wah, Kuba na itu nyong. ko pinang laca na mo ego. Lah kuba na ni tu bala bala ule an yo. Babala bule pangang. Made ko sa cara wena. Bala ite ko. Ini ko ha. Salah saya nya dir. Elo ya dir ko dir. Elo dir. Dir. Beko tangga kuku dir nanca ko elo dir. Kuba aku ba? Ya, melan nak salah saya di pinang nur. Ini mana kuba ya? Kamu ni madir. Wah. Oi, mantun kuba bule-bulean. Aku le dir. Jadi Lagi dir. berame banyak bana ba binang lo. Barang ame dir. Bakridi ke sinur ina salon di simpang apona. Di simpang padang tu kadang sinan mang kredi barang ame. Kadang nak moy utang, kadang nak moy tido kadang do. Tapi ko dek kawan-kawan kati aja bisa aja utang-utang kati. Utang mo kana ba dili berame utang yo kedua binang no. Undi ko tasasa ete dir. Bisa aja digadayan kapuke na ka laposian mo ba. Oh dia. Nan andel dia puna hai. Tua. Tara dir. Antiang dir sana. Pabi. Iku ada nyonya tadi lewa. Iyo apo. Yung baba binang. Kita mau tahu lu. Ete saya binyi. Binyi na. Ayo biara. Tua. Oy mo dito, bekoro ko tibolo aman pa jadi pembangunan. Mak, mak. Piti apoyo de ang leyuang Kaya cakola lama ke cia me kola ku manji upa pinangwa, mang upa pinangwa alu selesai. Ko tai muan piti lagi ma yo apo na bisa aja dapat. Pandai mana dia na wise. Ang salah tapi ang yo la kadi banang bantu yo. Tumta. Ko te tinggal tua mak 5 imai andi 2 bulan jodoh tuh lah teh. Na senggi na baharo. Ya mak. Iya. Ya yo jawang menalanda yuang. Bekuru apo ang ko tataguang. Kalau no. Garam tanca teh. Galang te anca baharo. Garam tanca teh tu menyupan ke teh. Galang ete wo. Ete harus nanca anca pia. Bau tang ete ina salon di simpang todang na. Sa anca barang tergiur te dia cucu anya yo nanca aku anca wa. Atu sa inyo te se. Ya sabi lo kama ko na isalangan ko di kadayan lo ko de te ro. Namanya langku. Balaki ku dulu ete salangan satu ero. Ete salangko wa. Nang mala. Balaki dulu deh. Dilo balaki ay. Lamo teh. Lamoli. Kini. Ayun na, kung mga iya kredi, emen na lang saya lah. Piko ka balaki kun salangan. Biala tautang mo la kredi inin. Lete, payo lete. Payo lagan. Sudah lah gimbang meminta, namanya lang lo ero kalanca. Paja kini mo di tu te hero dir. Salam lah.
Nak ka mungkin pa sa kadang di salangan marami sa dantah ro. Tako aman ni wa ko. Tentu ada. Ama anin to, Ma. di kadayane lo kurna kajoro la banyak na to nur di kadayane na kajoro utang tu ka sudah ne utang nur ke en nur bayi lo de pangaero. Mga di kadayane galang nur petang. Dir ko luko tangan ko. Piti na kabagana ro tangan ko nya iswa. Iyo badan ko dipakai lamu wahai. Assalamualaikum. Salam. Iip. Ate. Apo, nadoro ko ni pa Pinay tu te. Apo, abang ip na do pulang-pulang no tu ikut to kajo ete wa. Algo ng tanyo laka-laka bangkalite. Yo itu te, ko kama na daw na basuwe sa mo ni ip ro. La Domingo na pulang-pulang ip ay. Ito ba to si ito? Malaw apo, utang nyo na ang tanyuan. Yo balo to katite. Kuha janji sa minggu. Wala mo hagilo ha. Yun lang mo wala hanginin te abangang na pulang-pulang. At ko ete wa untuk makanan na ng samilan na hay. Iko te man di upas te kadang amo te pajaw na luwa-luwa ha. Tuko Manyo papula na mo ay pajama ka niya. untuk nga mo hay apo ni kaya binyi so. Jadi ko man upah na na maaro. Ba ko mo hamang yo. Kan di kaya binyi na. Ay waden na tolong ke me ka de nang ba nga. Yun ang mo na suoro. Saya nak ba lewa. Ya tadi ada nang ba nya. Jadi pinawa nyo. Waden me nyo. Tapa lihat ada ba lagi. Dia dua. Ay yo ya, tamu kon da de ro. Kita buka andero. Kita mari ano. Ito ba si ito utang ano? Mode ko mela tunggulay gadabah nem pulang-pulang. La sa kilo tien nur se kalau candowo. Sibu rumah binyi mudo emang La panya lo ada Ito barang li berami banyak pa rin na. Bakridi nyi ibo. Kalau na bakridi no di malay tanga po Babarame ho. Ko rin dyan ako untuk masuk pajanan. Anak na nomor 1 na kaka masuk SMP niya Tua pero bunyi rwa. Ko nepon pajanan. Nawalan juang beko juang. Apa? Jadi ito ni ko. Bilo pulang lagi din na. Itu tidak tentu kilo pulang gadabah ni no hai. Manggabi. Ang mga tapos-tamang ko. Sama mau beli. Na to nung buwan na ta lo ba wa. Ko da pa lu na ni wa. Palu pikir gini ke baju kini wo. Pinang me baju mo to nyong kagak jua. Pulang Ina aja ko dulu lang lah. so ma juwa me wa do me mo ro. Dan so baju mga suwa upah lo mangubah Tenang lah kalau masalah aku mangubah pinang komode nyo kecil. Pulang kele. Ito ro, jadi ito gini ko. Utang ng bilo ko bansuo. Iyo lunayan to kredi apo dulu Kredi galang dulu Atu ko lunayan ko biarlah nur gadaya juga. O ko baso ko gadabah nin tiya di kecilan tiya. Anak nomor 7 kadaya sama mauya na di kaki Atu ko anak nomor 1 ko na la mulai di panau ko wa kecilan tiya di la tahu nur takaore nur Ako suero. mala pairan look. Kecilan tiya di. O sa buwan lang minta pajanan ng tangan pajanan. Yo nang padjana re nur na nomor 7 na kada bauya ko baule kaki pajali na takao re nur la bagisa sampai kalangi hijau kene malawang Jadi bilo sa nayo. tunggu lah pulang Pang apo na ito pitihan na tingana. Na do pinama lo ko sudah la bilo ko yupa wa. Amiyok pa. upah iko na isari ka mugan upah Eh, paano de? anak nur ang kakamakan da isaro ang urusan na yo lakirin melaip ama lagi pinang nyuti do no Naberes lang pa rin ako. lama-lama upah tidak amen. Ya, oleh-oleh. Pulang juga mas ya? Iya. Dari mana mas? Udah 15 hari mas nggak pulang. Nggak ingat mas Manur 15 ya? tahun. 15 tahun? Nggak Iya. mungkin lah. Anak kita aja 9 mas. Ini yang paling kecil mas nggak ingat kan? Ini baru lahir aja mas. Mas nggak pergi. Ya, saya mau jemput barang lagi. Mau kemana lagi mas? Mampir. Mampir aja? Ya, mampir aja. Ya mas. Udah ya. Iya mas. Laki juga Jawa, babinyi dulu lero. Kok jual nak tak hidur ya nak kata Allah lero. La ilaha.
Ndak takkan nalo mengician si Ip meminta utang ay cakoro. Astagfirullahaladzim ay. Ndak takkan nalo mengician anak nomor 7 kadaya sa dia mau ya aro ya Allah. Tapi biarlah. Oleh-oleh lagi bawa wa. Tapi bantu oleh-oleh aku bantu ay. Manang lotre gatire nyo ni pakku. Di rumah siapa belakang dati rumah man ni nalayu ang po lotre si jempol to niya. Dapat milik ti Allah na di bawa pulang no. Bisa laku di gadaya pulang wa. Gadaya na mo nyo. Tapi yo pa nabuy utang ko siapa na. Tapi yo nabuy utang ke nakaron na. Gadaya na kay siapa na. Tagadaya do tuya la wo. Tapi yo pa may utang ke ina sa lon ni simpangan na. Ako. Mira. Ay. Wah, minadayan sepenser pangyayang ayah ko ha. Bagalak ko eh, wala pwede pa na mutang o anak de banyak dia lang gadayan. Di. Tuatuy halat eh. Tuatuy meo lah na ado por anak na sapo sa tipang puluhan di. Ada jadi katanan lu lembek tinu di. Adi. Katanan tu teh. Anan tame lah kumate ko di ko sa dia mandi ko biya lah. Lang pulang ko ang kamay ko. Ay ko ang kamay ko na iku anak mo ang pai babinyi lang lego hay. Dudin duang na. Apa yang Pak Jawa? 2,000 mengenai ponyo Pak Jawa ko banyak balanjo nang sinduan na niko. Pamay utang itu bekonyo ro Pak Jawa sambuah menyasal mga anak saya hay. Jangan lupa like, comment, and subscribe. La ilallah putambarendo tentang buruan saya berbulu datang minuman tua-tua datang muda mendahulu di pangangan Partitur area Make some roll. Iji ayo.